जों अब पाइथाक टपिक जों पुला नायखा हिब्रु चैप्टर 11 verse 1 जिमि 7 सेकेंड नायखा जों सेविंग फेथ होनमान तामो दा पाइथाक नायनाय किसा थांनाय जों रेफर्मेशन खालायलायमानि थांनाय हातियो सिनि दामार्कसनि फेलोशिप आ जों आफ्रो रेफर्मेशन डे ति खालायखा गाबोन तिनो दिनो सेविंग फेथ बा हिब्रु चैप्टर 11 किसा करंजाक बा गां और रेफर्मेशन कोन तिसा मानजु सिना पाइथाक ताबनो जों तिनि पोस्ट रेफर्मेशन डे खनि जों सालायमानो because reformation burung kangke us kang nungi paikya 31st October 1517 AD wo tabu by 500 years plus kang Gutenberg ni kaisa church Germany wo Luther by thepajak mani nga tinang kisa kok manjona na faith by kisa related ni bagai Luther ni purpose sangora naina thanga ke momotha yakana ni purpose tongmaya Luther bulai nai tok lai nani purpose bo tongui maya Luther bini kokno gosyang ma bai butharna khani nahar mung bo tongmaya Luther ni nahar mung tamong ke kai tani kogo tese phirongnan bagise yambagna reformation mane no abo ketal dormo khuluk maniya sing jor jor reformation amdin wanso ketal dormo khulukana agiba Luther church ni kari Baptist church ni kari Presbyterian church kari khani sing wanso go or reformation babu ketal sible ketal dormo hani sing wanso but reformation mane na back to the scriptures abo je bisi kolok ma kai tani kok kamazagi tongmani akothma kaham kamazak tongmani amate se phirogui tu phaimase gambagai sing Luther no naina thangke sing kaise sermu mano zorawo sin motharogo sing disagreement ngui mano nangmani kogota bible ni nangsumani kogo gafurogo sing bahan butin bora wansu payo bulai de paima sana buthar de paima sana rok panangi thango tendency but Luther naite oro jemon book of Acts or Jerusalem council asuma hai Jerusalem council ta mungkha ba gospel na karai Yehudi rongni mosaic law rongna follow khaike se mathang jakna hanai phwrwngjak tongka book of Acts ni chapter 15 no nga Jerusalem council ma asuk lakhya ga abo haino Luther ni purpose ga tamongke Roman Catholic Church songni chaya phurmungno phunugui asugui salainani bong purpose tongmase ikonor no nukharo November 1st onke all saint day saint danai mane sadorongni salta je thithangnai sadorongno muitu khayei sur laitipo abo haita anke 2nd November ga tamung lainke purgatory wo je phola kachajak aburungni bagi surimani sal ga tar mane 31st October Luther Catholic Church ni haimya phurmuni against bothe mani abo by accident ya amuni purpose tongodo amuni purpose ke nairo calendar no 1 tarik November 2 tarik November because salo gbangma Catholic Church ni pilgrims rok kuthum layo ga kuthumuni purpose no wan sugoi borok kuthumoi borno salaina ni bogwan sumata jemon tabu kongni kok 25 tarik December to sin mo thawo jes borpon sogui bile agar tolawo tongnai Christian rok bosoro 400 thainge phon sogui a jorawo hedeba enke tam khaikya 24 tarik no sin saslang mo thawo nangmani kok salaina ni annual meeting bogwan slamiri ka abo haita enke abo haino Luther ba wan sugui na 31 October 31st October bo abo hai theparikha Catholic Church ni chaya phurmungno yobota ga muidu khaidi Luther ni purpose church be kangna ya Luther ni purpose ketal dormo buya Luther ni purpose borok tongna ni bathana buya Luther ni purpose ke back to the scripture back to the gospel se abo haita inke te kisa zorawo sno senior reformation conference no khana bui wan sugui mano tamasara so Roman Catholic Church na haimya saro khnai because ang sakbai thang ba Roman Catholic Church on pori phaijak santhanga Roman Catholic Church on kabangma contribution tong society wo school colleges universities rock kabangma kasam university tong 200 years 500 years kasam even charitable work ro funds bong no sanathaka sang suibaya jemon Mother Teresa rock inke sanga kongna kaise muitu khaitengna nango bible jefru kaitor sumso khani sapro afro borok ni halokna nahari kaitor sumso khani saya ang abel inse tesa kahamui manu borok no suna thangake abel phone te khoroksa borok sam kahamui manu
हेदबा but Bible specific si jepro kaitor sumjogo kthai ni sapro bo tamno na hari sangke ni halok kaitor ni halok guptai ne kaitor kokti tongi daman salbrum brum afro se na hari saharo getini Roman Catholic Church no sang bemar haimya church tamni biso sang sangke abo kaitor ni koktai borok busu jorotai healthy da unhealthy ang tese repeat khaina na Roman Catholic Church Scripture ni foundation of by na thangang ke examine khaina thangke borok healthy da unhealthy a basis how abo Luther ni personal agenda ya han tomosang borno haime khania inke Scripture ni basis se tini Roman Catholic Church no sang bemar gana church no inke o hasa ka wo kuno church perfect true church nilek rei joto church no sumsogo tonga bagai kisala bemar tong gan bagai healthy unhealthy church se ge tini Roman Catholic Church of Bible ni scripture banana thangke borok unhealthy church abo haitang ge tini sin church no basang tambai examine khaitang ke Bible bane examine khaitang na abo is sang healthy da unhealthy ni sang saimanai getini o Roman Catholic Church bo abo personal agenda ya borok ungkha unhealthy church sang thanu saima Reformation dewo tan bagi borna unhealthy church sang ya false church anga sa thangla lakha ngate kaisa Bible ni history na thanga church history na thanga ke ya Bible ni kong sasina na Bible kai to na jealous sanjau tan bagi jealous sanjak saiman abo borok ni sense of jealous sanjagya borok setan magi jealous ngangke anse khorsa borok kusugo kata kano khani wansu puri se sang jealous thought phaita but Bible jefro jealous in saman tan magi jealous in sajang ke kaitor boss mina kuboi boss min kathar bini mane bo haike bo green bagai boke bo share se khas khaya bo ab basis hanjago যেমন তো for an example kaito ni divine nature bo kathang kaito mane abo bo ke bo share khaya abo ke bo share khaya inke jefru kaito ni divine natures compromise ni tonga the for an example the mother god ni tong sinoro yake sinor ker goth mo kok tongo o hase go se jesus christ phaibono katal bible rik langti khapo e abo mane no god ni divine nature compromise jak the same way as Roman Catholic Church ro kaito ni divine nature by boro compromising jak nge jefru kaito ni divine nature compromising khamane no abo bezwa singka aro tai christian hmni chitas karikhe samay ka sampa nai no samay ka dal phano kaito ni divine nature compromising kan bezwa ngete kisan no khana 66 books sang tabuk sin church ko to temo soli obo phona sang meng imango kaito be kok tal sajak pa khia ni sajago sang phona sa kaito bang tini bible kaise ka tarik lang jakha o gosong salaima haita orni je sinoro tongwa hai borro God said tifo God speak to me tifo kaito san khunju sapai ke tifo mana audible way ke kaito bin khunju sapai ke tifo baje jaga bible o sarai sajak samay ka samto samay ka tal bible complete aro katal bo da thaiklaya aro kuno musabo subtract minus ba khaitekla bible ekdom sufficient for faith for salvation for gospel for God nature sinabagai gaha jaga wo tumungna katal mani edition to katal ya minus to ke afur no church bo compromise ngai thangu ga God ni divine nature compromise no from bezwang kha ara Christian church ni chete tong thai seklaya ge kaiton divine nature compromise nga ngate kisanga borong ke ani kaitor bo divine nature hani thu angko ya kerang ko thom kok simi buya kaitor sinabagai no Bible ri rikha ga Bible bo bin ko compromise furu mane no bezwang kha ang teksa kaisa ko ang mutima kha sung Bible no jora wa haina Bible hani sung wan sutiro but Bible kaisa waisa sini saslam salai mai kaisa bo covenant ni kaisa kok se jemon tini ang buri khoroksa no hamjagi kaisa message simana kaisa love letter yaduba heda buri khoroksa na hamjagi kaisa simana kaisa love letter ble ga kaito ni a kok bo kaisa covenant kaisa letter haisi
nga bini covenant no se nung tumung no leta pada khai kan ke apuru bo kai to ni thani sangkaisa bezwa kalai thang ab Christian church kalaya gate ke salvation to de sana kari sini hasa kan mo tharogo phonasa nung mo thangjana hamari manan ke tini na 10000 rang ya fardi phonasa nung mo thangjana ke tabuno keyboard pae sir di mo thawa nung hamari manai ga tar mane no je jaga bible srai salvation mane na abo Christian bisin ti jimi salvations te kun lama se kare nang tini mo thawa rang rei to mona just buthai se but nga rang ramano se nang salvation in one so to ke afu bo kaisa compromise kalai thang ga tar mane nang bible church history khul nai di God ni divine natures kai ten ko compromise kan ke te kai to ni salvation ni lama compromise to ke afu no bezwangu am ba no cover wise we Jeremiah song Isaiah song borok a Israel no ma sisalanka ma jang rulanka borok afu reformation nang jak ngam borong ke ni last gospel saral ka gospel phang to ke afu bezwa to tabu to tamu jor to te kusang khanau sin sikla rong thani angko Christian poita khai ka mane no nang tinin bising no UPSC crack khainai IS officer ngai prosperity gospel ta bar gospel tam de saile gospel tam sangka mo thangnan ko so ni phola mo thangjan ko ya afro bezo ang hanke afro bo mane pura Christian teaching ma compromising jak taise Paul samo to Galatians so alka gospel phurung to hake abo hai borok gai jalang di din so bus serious na thaisang ngena siri sing thangnayo sing Catholic church no problem ki sanai like sin reformation dewa get nai di orono sunu o azorni churches ok tam phurungka bong thani se unko mo thangnani kaise certificate tongtifo omono sobor phali ton ka indulgence arok ge tini khasrang u mortal sin khaye bo thithang ka mortal mane no temporary sin ta bo motho to mo thangjak no happen bo u mortal sin khaira jakra bin mortal sin ta for an example bo bin mana tatal ko kokon saira jakata nge bo tatal kok sawoi repenang na sakana thithang ke bo bor soginai purgatory sogitina ko nge ta purgatory wo bo few zorani bagi bo awni payment ma khainai ga payment kom ki sangna bagi bin nong ni borok tam ma painai ke u treasure merit ni bisingtei indulgence ticket ma painai ga tar mane sunai siri gospel business compromise tongkha salvation business compromise tongkha kaitin kok business compromise tongkha mo tha business compromise tongkha ge Jesus Christ thima ma ganang se basa ge or no reflect khaimono sin churches ro or bazak tini sin churches ro wan sugo milok thaisa ya farma baje sang hamari mana hanai ge o azorawo or Roman Catholic churches ro bo over high teaching by kelegjak ga or te kisa sung zoro sung wan sugo kabamo church kabamo poito kabamo pastor different faith hanai but Christian faith, one God, one salvation, one gospel. Mizoram ni Christian bo same 2000 BC sekang Christian same thajing dang sala kele sing Hebrew chapter 11 por lai por sing nuka one faith ben mo thangjaka one faith ben ka hamni romjaka faith different ya different God we different salvation we ya inge sing zoro sala tiro o Roman Catholic church song no sing kak lai mane abo soitan je tong thongjago Christian rok thansa ke se tong nango hanai sing sala tiro thik no Christians rock thansa kena tong thaing na nang because one faith, one gospel, one church, one salvations. But one faith, one God, one salvation compromising through no bezwango. Nungle bahai kela tong imanai je jaga Jesus Christ na karei nang Christ na poita khaipan se nang mo thangjang na bagi ticket ma painai rang 10000 roi nang aba hai mo tha bahai ka tong nai nang aba hai mo tha bahai ka tong nai je jaga mo thawo Bible sarano tebo kabang ma bijap tongpho tini ani imang nungwa khwan jabo anga Bible ni book by soman khni sajagi tongke abo hai mo tha bhai ka tongnai abo chimi buya a zoro Roman Catholic Church o point claim khayo bong ni sara te church salvation si remapho gabo hai church so bhai ka tongnai ge tini kong ni kok ani mo tha New Testament Baptist Church tini obo hai kok ro claim khai tong kele obole bhai kele biblical church ngai ba yambagi na a zoro Reformation mangka Reformation bong ni school colleges kaham ke rounding ya abun bagi Reformation abun bagi India leadership shek lane bagi Reformation India ikonorok ang thanai
Reformation dewan dong nang punuka orang nai di o chokam no tamni wan sung ke boro Jesus se o chokam ti kai thang ti kapo bothar jang sakang judge khajak pro pillar by judge khajak lena pillar by Herod kai thang ata Herod by domo Herod by pillar domo poisa nang kisar historical lang narrative pogoi tong ha to kha Jesus Christ thina sakang bo ora bus manjak pro o chokam kai thang ti po abasa chokam ti sawoi ta Vatican City bo khiklai jak engke tini kebo motangjak na bagai musungjak tong kebo nakarjak na bagai kom khaina musungjak ke o chokam ma katifo amuna hono relics ga jorawo kebangma Catholic Church o kathirongni narmung remain tong amuna surima baise borok nakarjak na ni wansuko ba luthatam saka sang relics nanya kaitun kok kathangse nangu khoni saw amuna taw phana norok Google ko search ka YouTube ko search ka nung angko Santa Scala ora bull sing ka wang siman Scala Scanta sanjang mo o ta phon rumo tong even angko phan song jisuni angko phono busuni crown ga musini bo wati maro phan song abo hai mane superstitious teaching rock ga take ni slide men pai sinai tabuk oro nor nai di sing gospel ni bising tei sing tam man kha men thaka oi ko ang don nor na gi saw gospel ni bising tei sing tam man kha ke sing no phrongo prosperity gospel nai mane tini christian kha mane no ani no sakal man to mane sakal ko gi thanga ni sing phrongjao yakhaba busa khoroksa kulumung to mane hami thanga ni sing wa gospel bising tei tam man kha gospel bising tei tam man kha na sira ro nakar mung kha Christian kaham man kha righteous Christian bising te reconciliation ngka peace ngkan saw sing peace sing wan so jorawo America by China rock treaty ma by kasi peace ngkan wan so but by biblically peace ke na thang ke sumta kathi by reconciliation ngkan ke Christian ni ham ni business mi reconciliation ngon saw jorawo sing sikla rock Instagram bio sing nugo kaituni busa jakhnai but or nai di Roman chapter 8:50 no sing baika kai to nukung ni borok ngkhang ka Christian ni bisin timi se adapted khaja kan sa manamo gospel bisin sing tam man kha angor phungnai ngatai tam man khang ke sing Christian bisin tei a phola man khan sa a phola kata sin thani dual kha a pholan bisin ti sing no healing boria ya ke anun tang boria tamur khang ke pholan bisin ti no phola torna bagin non chubaka sanctification ta ge kathini kathang kha tai kaitin kong na kang na ni bono musung ra khan so 2 Corinthians chapter 5 verse 17 te paitha ko angate paitha kuni ong ke eternal life by Christo thanjang sa eternal life bo thimani ulni kong na eternal life hin saya tinin chimini eternal life kha je Christo poito khaine rok ga obong kha Christo mana gospel business sungta man kha amuna reformation joton related our last slides justification and reformation dewa sang bujika why seven paikha Christian point khaima bai sini penalty record clear ang thanga ta for an example jiraina ni police station no ani mani khongmani charges tongo borok bo thama charges tongo buina tongman charges tongo awa haita sini record tongmani adamo kathini bagai but why seven a record cleaning thang clear ang thanga debt pra penalty pra paid ang thanga Sao ni bisin tingke Kristo ni kaham ni bisin tingke amna justified saved from the penalty of sin penalty mana na sini rin tong mani heaven awas save thangan sao I sorry tamsan paid khaija ka te kunu doubt sing thaya once for all ngam borga five sanctifications lifelong sung follow to na nang nai ga paitha gong ke sang sumchok busak no khibi woi kai to ni presence of thang nai amna chukna hani nai thongmong ke kai torse chukna hani nai thongmong aro ani babu ani ma tongnai ani mani ani ma so thima pore arang mal na boya chukna hani nai thongmong ke a glorification no kai tor be ma tong wisene sumso kring nai awse gamna reformations gaw bahai ka mang khang ke saving faith kong ta the righteous shall live by faith sung thajing suma pur la kya ga sanung situng o share khama bising tei sung no kai to sun katal khe hamir khai tong